Ese uziko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hari leta nkirimo gushinga imizi ifite abapolisi bayo, inzego z'ubutabera n'ibitaro byayo, mu gihe Kinshasa yo irimo gukora ibishoboka byose ngo ibicisha inzara, ifunga amabanki. Ibaze nawe umuntu wigeze kuyobora amatora yimise Perezida Felix Tshisekedi, ubone uyoboye urugamba rwo kumuhirika, akaba atangaza ko ingabo ze zidateze gusubira inyuma kugeza zifashe igihugu cyose. Uyu munsi tugiye gusesengura ijambo rishya rya Colonel Nanga ryuzuyemo amabanga akomeye, intambara y'ubukungu n'umugambi ukomeye wo kwigarurira Kongo yose. Muri kano kanya ishusho ya politiki y'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari irimo guhinduka ku muvuduko udasanzwe. Colonel Nanga, umuyobozi mukuru, no kuvuga coordinateur w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23, aherutse kugeza ijambo rikomeye ku bayoboke be n'abaturage. Ni ijambo yavugiye muri Uvira ku munsi w'ejo. Iri jambo si ikiganiro gisanzwe, n'itangazo rigenewe amahanga ryerekana ko M23 na AFC batakiri umutwe witwaje intwaro usanzwe, ahubwo babaye leta iri mu yindi leta ikora neza kurusha niyo bashaka guhirika. Nanga nk'inararibonye muri politiki ya Kongo atangira ijambo rye yemeza ko akarere kagenzurwa na AFC M23 ubu ari akarere gatekanye bidasubirwaho. Bivuze iki? Muri mi rwa gisesenguzi bivuze ko mu gihe leta ya Kinshasa ikomeje gutanga za raporo ivuga ko igiye kubohoza uduce twafashwe, Nanga we ari kubwira isi ko intambara yo gufata uduce yashize, ubu bageze mu cyiciro cyo kuhacunga no kuhubaka. Yashimiye byimaze inzego zabo z'umutekano n'ingabo. Aha yatanze ubutumwa bukomeye ashimangira umugaba mukuru w'ingabo zabo, yavuze ko ayoboranye ikiganza cy'icyuma. Ibi yashakaga kumvikanisha ko discipline ari yose mu ngabo za AFC M23 kandi ko umugambi wabo ari umwe, kutazigera basubira inyuma. Aho yagize ati, intego yacu ntiyahindutse, tuzakomeza kwigira imbere kandi dufite morali yo hejuru. Kimwe mu bintu bitangaje muri iri jambo ni ukuntu Colonel Nanga asobanura iyubakwa ry'inzego z'imiyoborere. Ntabwo bakiri mu mashyamba gusa, barimo gushyiraho ubutegetsi bwa gisivili. Nanga yashimiye cyane abapolisi bakiri bato barimo gushingwa mu duce bagenzura. Ibi ni ikimenyetso kigaragaza ko AFC yifuza gukuraho ishusho y'igisirikare mu mihanda, igashyiraho polisi igomba gucunga umutekano w'abaturage ba buri munsi. Yashimiye kandi n'urwego rwabo rw'iperereza, avuga ko rukora akazi katoroshye ko kuburizamo imigambi mibisha y'abanzi mbere y'uko ishyirwa mu bikorwa. Nanga yagiye kure, avuga ibijyanye n'ubutabera. Mu magambo ye bwite yagize ati, ubutabera nibwo buzamura igihugu. Yemeye ko gushyiraho inzego z'ubutabera byatwaye igihe, ariko atanga impamvu ikomeye. Ntitwashakaga gukora amakosa muri urwo rwego rw'ubutabera. Kuki yavuze ibi? Mu busesenguzi bwacu, leta ya Kongo yagiye inengwa kenshi kuba ifite ubutabera bwamunzwe na ruswa. AFC M23 irashaka kwerekana ko ije gukosora ayo makosa, ishyiraho ubutabera buboneye, ubutabera kandi bwizewe n'abaturage. Ibi ni ukwiyegereza abaturage kugira ngo babone ko ubutegetsi bw'inyeshyamba bubahesha agaciro kurusha ubutegetsi bwa leta yabo. Tugeze ku ngingo iremereye cyane muri iri jambo, intambara si amasasu gusa, hari n'intambara y'ubukungu. Nanga yahishuye ko leta ya Kinshasa yakoresheje intwaro y'ubukungu igafunga amabanki yose mu duce tugenzurwa na AFC M23. Kinshasa yafunze amabanki, yifatira imitungo n'amafaranga abaturage bari barabikije. Bakoraga ibi bibwira ko mu mezi abiri gusa ubuzima buzahagarara mu burasirazuba bwa Kongo, bityo abaturage bakigumura kuri M23 kubera inzara n'ubukene. Ariko Nanga yabahaye igisubizo gikomeye. Yavuze ko abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo berekanye ubudahangarwa. Yagize ati, tweretse abayobozi ba Kinshasa ko abaturage b'uburasirazuba ari abakozi bihangana kandi badacika intege.
aha yanateye urwenya rurimo gushinyagura avuga ko abantu bo mu burasirazuba atari ababyinnyi cyangwa abinezeza gusa. Ibi ni igitutsi cya politike cyerekejwe ku bategetsi ba Kinshasa bakunze kunengwa gusesagura umutungo w'igihugu mu kwinezeza imiziki za ndomboro ya solo n'ibindi bidafite akamaro, mu gihe abaturage bicira isazi mu jisho. Nanga arerekana ko AFC igizwe n'abantu biyemeje gukora no kubaka igihugu nta mikino. Mu rwego rwa politike n'ingengabitekerezo, Colonel Nanga yagarutse ku ndwara zikomeye zibasiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo: amacakubiri ariyo tribalisme na ruswa. Nk'uko tubizi, umuzi w'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ufitanye isano ya hafi n'amacakubiri ashingiye ku moko. Amoko amwe yibasirwa akimwa uburenganzira bwo kuba abenegihugu, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nanga yikuyeho iyo sura, atangaza ko umutwe ayoboye urwanya byimazeyo amacakubiri yose. Yasabye abaturage kubana mu mahoro, ashimangira ko ukwihuza kw'abaturage aribyo bigomba kubaranga. Yanakomoje kuri ruswa, ikibazo cyabaye akarande mu butegetsi bwa Kongo. Nanga yasabye abayoboke be kwerekana ko bakwiye icyizere cya rubanda, bagakumira ruswa mu nzego zabo zose. Ati, turi mu mpinduramatwara revolution kugira ngo dukorere abantu, gukorera abanyekongo. Ubu ni ubutumwa bugenewe kumvisha abaturage ko urugamba rwabo atari urwo gushaka imyanya gusa, ahubwo ari urwo kubohoza umuturage wazahajwe na ruswa ya leta ya Kinshasa. Hano Colonel Nanga yakoze ishyano, ahishura amakuru atarazwi na benshi. Yavuze ko hari indwara y'icyorezo, bikaba bigaragara ko yavugaga indwara ya mpox irimo kuvuza ubuhuha muri Kongo. Nanga yashinje abanyapolitike ba Kinshasa kugerageza gukoresha iyi ndwara nk'intwaro ngo bateranye n'abaturage cyangwa ngo babice mu mutwe. Ese AFC yabyitwaye mite? Nanga yatangaje ko bahise bashyiraho komite ishinzwe gukemura ibibazo, igabanyijemo inzego eshatu: urwego rwa politike n'igenamigambi bayoboye ubwabo, urwego rwa tekinike no kuvuga abahanga mu by'ubuzima, n'urwego rw'abakozi bashinzwe gukurikirana abarwayi. Ubwo ndakeka hano harimo na Ebola. Icyatunguranye kandi kikaba igitego gikomeye cya politike nuko Nanga yatangaje ko uyu munsi twishimiye kubabwira ko abantu bose basanzwemo iyi ndwara mu gace kacu bitaweho mu buryo bwuzuye, kandi kugeza ubu dufite abarwayi 0. Kumva ko mu gace kagenzurwa n'inyeshyamba haba nta murwayi n'umwe w'iki cyorezo uhabarizwa, mu gihe mu bindi bice bya Kongo abantu barimo gupfa umusubizo, ni ubutumwa bukomeye bugaragaza ko urwego rw'ubuzima rwa AFC rukora neza kurusha urwa leta ya Kinshasa yibera mu kwinezeza. Icyakora yasabye abaturage kudatiriganya, bagakomeza gukurikiza amabwiriza y'inzego z'ubuzima kuko icyorezo kigihari hanze y'uduce twabo. Yanageneye ubutumwa abandi bagiye Kongo bari mu bindi bice by'igihugu barimo kwishwa n'iyi ndwara, abasaba kwirinda no gukurikiza amabwiriza, abereka ko yifatanyije n'igihugu cyose mu kababaro. Mu gusoza ijambo rye, Colonel Nanga ntiyaciye ku ruhande ku cyerekezo cyabo cya nyuma. Ntabwo intego ya AFC M23 ari ukuguma mu burasirazuba bwa Kongo, Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo gusa. Nanga yahamije ko ibi byose babigezeho ari intangiriro, aho yagize ati, twabashije kugera aha uyu munsi, ejo tuzaba turi muri Katanga, mu ntara ya Maniema, muri Kasayi, kugeza mu gihugu cyose kibohowe. Iri ni iterabwoba rikomeye ku butegetsi bwa Tshisekedi kuvuga ko bagiye gufata Katanga. Aha niho hari ubutunzi bwose bwa Kongo n'amabuye y'agaciro, bagafata na Kasayi, agaca komokamo ubwo ndavuga Perezida Chilombo.
no kumvisha ko urugamba rugeze mu marembera ya leta iriho ubu. Nanga yashoje ashimangira ko ibi byose bizakorwa ku mbaraga zabo ndetse n'igitangaza cy'Imana, asubiramo inshuro nyinshi ati kubw'ubuntu bw'Imana, kugira ngo yerekane ko urugamba rwabo rufite umugisha w'ikirenga kandi ko gutsinda ari ibintu bidashidikanywaho. Bavandimwe rero bakurikira ubu busesenguzi, ijambo rya Colonel Nanga rirerekana neza ko leta ya Kinshasa ifite akazi katoroshye. Ihuriro rya AFC ntirikiri umutwe w'inyeshyamba ushaka gusa kwivuna umwanzi mu mashyamba. Babaye ubutegetsi bufite inzego zose zigize igihugu, kuva ku ngabo zifite discipline, polisi, ubutabera, kugeza ku gucunga ibyorezo bikomeye nka Ebola ndetse na Mpox. AFC rero irimo yerekana ishusho y'iyo bita Kongo nshya. Mu gihe Kinshasa ikomeje gufunga amabanki no gushaka kubicisha inzara, Nanga aratangaza ko urugendo rwo kwerekeza i Kinshasa no kubohoza Kongo yose rwatangiye kandi rudateze kuzahagarara. Ese Kinshasa irakora iki mu maso y'uru rugamba rudasanzwe rwa AFC M23? Ibihe biri imbere bihishiye byinshi akarere kacu k'ibiyaga bigari. Murakoze kubana natwe muri ubu busesenguzi bwimbitse. Niba ukunda ibiganiro byacu, ntibibagire gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo utazacikwa n'andi makuru acukumbuye ku mutekano na politike byo mu karere kacu.